كتاب التوحيد. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي يبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتي ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسب بعضهم بعضا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أرابا سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بناني أني وورو شهر الرجب من هجرة سانكال ولو فلنا بسويني ومغاني فلنا ميلادي نصاروكا جاتي با فلاني مغاني دورو سانكال فلو بسويني وفنا مغاني فلنا أمبي دولة مسجد راجعوان بوكونو درسوا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتاب كونو كتاب التوحيد. بوندا منا قوانانا مننا كون نمانتون دو وبيبولي باتو أمبو بوندا ودلا حديثا من كلنا أنكا درسوا تمني أن يدوك حديثا سرهولا بي أنبات يرمي قوله: وإني أتيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بأمة هذه واحدة. يا دواريسا من كلنا تشيرني قد ما داود يني على في قال الدلو أولولا أبوكو كنو ni ala ye ciden jaabi wa inni utituka li ummatika ala ko ciden manya adima ikam manton ka kola alla uhalikahum bi sanati bi ammati nti kam manton halaki sankelen kono ube sangele maddo kana kungo do kana mimbi kam manton be halaki nyogon fe ntoke hajihi wahidatu no nyekelenye munu nicide nyumini alafe akunyen ninkiye ikam manton kungo tena kungo mimba be halaki nyogon fe ube abete halaki nyogon fe sankele wasaniyatu فلان قوله ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. انت جوجو فنبلا أولا جوجو من تي ودوية فيستبيه بيدتهم نجوجو من بسي أمة. ولو استمع عليهم من أقتارها
hari ni jiya mogo be jugu farala ɲɔgɔn kan ka bɔ jiya fan bɛɛ de pour k'u ka manton halaki u k'i ka manton halaki ka se u la u tɛ se hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da fo ni ka manton yɛrɛ kɛra n'u b'a kɛ ka ɲɔgɔn halaki dɛ o yasbi ba'duhum ba'da ni ka manton yɛrɛ kɛra n'u bɛ ɲɔgɔn mina wa hadhihi al-ijabatu quyyidat min jabu min fulani nye ala ya sirifen do de la jabu folo ma sirifen na min jabu sirila fendo la li qawlihi hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'da ka fonte jugu bilai kan manton na jugu mintu doye mana kafirun te kafiru bilawla har ni kafiru farla nyon ka bojiya fambede ntu la suku bilai kan manton la nubu u kele ka she uma fo sarati de na ya suru manton yere nyon halaki ni kan manton yere nyon mina jonya la kan nyon mina no kera jugu be la suma de ni sarati be nin jabula ija wa jalika minhum munuseminu ko sarti min bena nin keray kam mantunu nyogon ce wire nyogon halaki wire nyogon mina faqad yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim ewa ala be saka jugu bilawla wala jugu min tu doyade fayastabiha baydatahum abishe umafana abishe ulafana فكان إجابة الله لرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى بدون استثناء أبيكم على كجابو تشيدني كما فلولا أما استثناء دولا mana ikam manton ute halaki sangelen tena kubbe halaki nyofe istisnau maken na ninteke jabu folo o fili jumlati saniyati me kuma fulana jumla fulana bistisnai ala istisnau kede jugu werete bili kam manton la ka sheula nu yere ma nyoko fagade de nu yere ma nyoko mina de me nu yere de nyoko halaku ye nyoko mina jugu were bese ka bila wala de min bese wala فكان يجاب حتى يكون بعضهم وهذه هي الحكمة من تقديم قولهم ناكو حتى يكون بعضهم فنو ودو كيرا نوبو دم خلاكي وهذه هي الحكمة من تقديم قوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد نين دي قصو على aka hikima de koso ale ayen nin kuma folo kafun ne ala ye kiri min tige kabila sage bagato la de parce que ala bado nin bena kewo o de ato ayo bila ayo folo sana kana tofo fasarati ijabatullah li rasul sallallahu alaihi wasallam muqayyadatu aw ala ka jabu kera sisa ciden yen nin koyna asirlende be fen dolade ومن نعمة الله أبي ألك النعمة أن هذه الأمة لن تهلك بسنة بأمة أبدا نمن تون كيدن كم من تون تهلك نسانجلون يا أبدا سانجلن دوكنا كونو دوكنا كيدن كم من تون بهلك نيوم في وتكي نيني نعمة على النعمة منك نمن تون فكل من يدين بدين الرسول صلى الله عليه وسلم مغمغ يدين كنتشيدن كديني على كترنا كشباكا فإنه لن يهلك ويهلك قوم في جهة بسنة فإنه لا يهلك الآخرون مغمغ يدين كنتشيدن كديني على كترنا كشباكا فإنه لن يهلك sangele mantena ku be halaki nyugon fe fa innahu wa in halaka qaumun fi jihati bi sanati
hari na ya soro mogo do halakira ni kuye yoro dola sheyu e fandola fa innahu la yahliku al-akharuna mogo tote halaki ciren kam manto kungo be se ka yoro do mina kam mogo halaki me ba soro jinya to ciren kam manto yoro werewla uluma halaki kungo koni kana kabbe halaki nyogon fe wode teke yoro do be se ka halaki ni sangele unye ka yoro do to o be se ka te fa ija sara ba'duhum yaqtulu ba'dan wa yasmi ba'duhum ba'da min ciren kam manto labana nu be nyogon kele be nyogon faqa ube ñogon mina fa innahu yusallatu alayhim aduwa min shiwa anfusihim wala ala be jugu bilowla jugu min tu yereye jugu min ne u yere tekkelenye ala bo jugu bila wala wa haja huwa alwaqi no semnu ko min kera ke fenye ninde kera fal ummatu islamiyatu silama mantu حين كانت أمة واحدة أونا في الحق ضد الباطل تمام السلام منتون كيرا وبكتون كيرا منتون كليه نوبة نيغون دمي تنياكا غالون فانفلالا غالون كنترولا كانت أمة مهيبة وتون كيرا منتون مو نحدا مدون بي اوا سامي وموبين ملوما وكرا منتو من بنيالينو ولما تفرغت متمام تيدن كم منتو فرلا وصار بعضهم يهلك بعضا ولبنا وبنيغو هلكي ويسبن بعضهم بعضا وبنيغو منا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم ألا يجوغو بلولا جوغو من تي ويريه ala ye jugu birela jugu min tu yere wajaw man sullita alaihim fima alam tataru no sami rahimahullah ko alebe mogo femba munundo ni ala ye jugu ba munundo ni ala yu bila silama wala tumam silama yere kera nyugon faga bagay alebe jugu ba munundo ni ala yu bila silama wala tataru faqad sullita lil muslimina taslita la najira lahu alaye tataru aya bila silama wala bila lila bila mimi ni nyogona maye fa yuqalu bafo innahum tataru anaka jama qatalu fi baghdad wahdaha akthar min 500 alim fi yawm wahid ubafo ko tataru baghdad doro دمشق كابتال بغداد كو يم مغمن فغا بغداد يرب كونو دون كلم كونو دوني كبغا كمي دورو تترنا كجمايو وفغا بغداد درون كونو دون كلم وهذا شيء عظيم من يفهم بدأ وقتلوا الخليفة أدو قلفا من تنبي نيما من تنبي سلاما ولو يافغا وجالوا الكتب الإسلامية جسر على النهر الدجلة يوتعونها بأقدامهم ويسلام كتابو دي تقوبلا دجلة مانا قومي باجي من تنبي بغدادي ويسلام كتابو دي تقوبلا باجي نكا قومي فو نوبي جوكا نوسي مني silama kitabu katu ubila jika uyangalembe jika re komeni ye ponda jika ube jojo silama kitabu ka nusi unye wayufshidunaha nubake ka silama ya kitabu kuchinya wakanu yatuna ila lihawamili utunkera ubena musokonoma ويبقرون بطونهم مسكونما وبين مسكونما وما ويبقرون بيوتهن بطونهن وبين مسكونما نونون كنو فرا ويخرجون أولادهن يتحركون أمامهم فيقتلونهم
u bena muso kɔnɔmaw ma ku muso kɔnɔmaw kɔnɔ fara k'u denw bɔ u kɔnɔ denw bɛ lamaga u n'u faga wa hiya hayyatu k'a sɔrɔ ba in yɛrɛ ɲɛnamalen don han i bɛ ba in kɔnɔ fara muso kɔnɔmaw kɔnɔ fara k'u denw bɔ denw bɛ da u kɔrɔ denw bɛ lamaga o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ ma sa fɔlɔ u ɲɛ b'u denw na u kɔrɔ denw bɛ lamaga u bɛ denw faga k'a sɔrɔ ba bɛ ɲɛnamaya la fɔra ma sa wa hiya hayyatu tusahidu ba in ɲɛnamalen don a yɛrɛ ɲɛ b'o la a kɔnɔ fara la a yɛrɛ ba ɲɛ b'a la a den bɔra a kɔnɔ den dalen bɛ duguma bɛ lamaga u b'a faga a yɛrɛ ɲɛ la summa tamutu kɔfɛ ba in yɛrɛ bɛ sa u ye nin kɛ Bagdadi qala ibn al-athir fi al-kamil ibn ashir ya fa ka kitabu kun al-kamil laqad baqaytu iddata sininan mu'aridan an jikri hadhihi al-hadisati ni ye tarihu sebedi kala dode ako ale tora sancama de nin ko min kera Bagdadi te na masu kasebe na masu kafo istijaman laha ni koyin na abonya kama ni koyin kabo koyin bonyalin kama ale ye sancaman de ke na man nin koyin fo kari han li jikriha na tafe ka koyin fo فأنا أقدم رجلا وأوقر أخرى ni ale ko ale be nin ko info na ya sen lata sen dola aba sen sagi tuguni na ya sen lata aba sen sagi faman alladhi yashhulu alayhi an-nayu al-islam wal muslimin akwa besaka no ya mo jumama ko ebe islamiya sangafo ube be islamu sangafo وبس كان نغيا مغجمان ومن الذي مغجمان به يهون عليه ذكر ذلك نين فولي بن نغيا يبولو فيا ليت أمي لم تلدني ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا نين بيه دي سنة كان نتارو سبده أين نين كمو كنيه بلاي أكو ألين نتاسا هر ألي باتون كان ألي ولو har ale tun kasa aka ke fenye ni mogo be nyina ko illa anni akum ale hasani jama'atu min al-asdiqai ala tastiriha wa ana mutawaqqif comme ale akateru doye allasu ko akannin tarihu ishebe comme haribi ako ale jolendo mutawaqqif ko ale jolendo ko ina summa araytum anna dhalika la yujdi ko ale nana don ka fo ale fule ka ajolim minken ni sebelila ko te se ka fenye wa zakara kalaman tawilan wa waqa'ian mufja'ati ayekuma janfo ani ka konfo ko munum be hadamadin jatige ko chaman fo sanaka nin tarihu yishebe wa man arada majida min zalika no seminu koni mo min ba fe ka faranka soro ale fule ka munum fo nin ko ina sanaka sabe ya ka kuma munum fo ni mo min ba fe ka faranka soro la tuguni haribi falyarji ila hawadisi sanatan سبوة وعشرة وستمائة من الكتاب المذكور نمو من بافي كجيدي لي سرو كفرانكان سرو منتي أكال كما منوفلين منتي نونوية تا ewa hijira san keme woro ani tani wolonfula ko munun kera ulu kono ta ulu laje aka nin kitabu fole kono kitabu fole jumali kamili ta ka kitabu ntali kamili yormi na ba fu hijira san keme woro ani tani wolonfula ko munun kera
tawo yoro laje ibe farankan ne jidi fen sura ye kuma munun foye sana kan nin taro shebe wa fil hadith abin hadisa kono دليل على تحريم القتال بين المسلمين وإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا دليل بني حديث لا ko aharamu yalendo silamau yere kana nyogon kele aharamu yalendo silamau kana nyogon halaki aharamu yalendo silamau yere kana nyogon mina ka nyogon ke jowne ka nyogon mina kelela وأنه يجب أن يكون أمة واحدة أمبا فامني حديثا أمبا دللا سرني حديثا فنا كو أواجب لندو سلاموكا أمبكا كم منتون كلني حتى تبقى حيبتهم بين الناس بلري من نجد من بان أوكاتوانا مغوني نيوغونشي وتقصاهم الأمم منتون توكا سراني ni hadisa ya yirande ni hadisa nin ko fula iranna aya haramu ya silamu kan kana nyugon kele an kana nyugon halaki an kana nyugon mina ni hadisa ye dalilu ka wajiba silamaka an ka kem manton kelenye an ka bonya an ka karama ka twanka manton to ka siranye qawluhu naqo inma aqafu ala ummati ali a'immatal mudillin ni ciden ko hadisa kono ni be sira manton ani nyema de ma nyema munum be mo fili ha taybu ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى حديثين كلنا أمبدو سره لا دريتي كتا بس وقت نون تانيونابو قوله ناقو حديثين كنو إنما أقاف لا أمتي الأئمة المدلين بسران كم منتون نيما وما نيما منون بمغفري ني حديثا أرواه البرخاني في صحيحه معنى حديثا من تمنا ودي رواية دوية نيني أمبورا حديثا من كنو برخاني حديثا ناتي في صحيحه أكا كتاب سهل كنو وجادا mais alaye ni yoron faraka min bena faranin kasa ni hadisa riwaya dole do baragani kono inma aqafa ala ummati al-a'immati al-mudillina bayana rasul sallallahu alaihi wasallam kidanya bangala kataruna kishibaka annahu la yaqafu ala al-ummati illa al-a'immati al-mudillin ko alete sira fonya kam mantonka fo nyema munum be mo fili wala ayimmatu jamu imam ayimmatu nyema farale nyogon kawde a jamu de ali ayimma wal imam qad yakunu imama fil khair aw shar nuko al imami nyema hada madem be se ka kenyema e herala ibe se kenyema e juguma fanala قال تعالى في أئمة الخير على كون نيما منو نهيرا نيما ويه على يافو ولوكا كبار يالا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون هيرا نيما على كولوكا كبار يالا ني على يوكي نيما ويه نوبي مغو كنداني ني على كنيامر الكنيه تمامو صبررا utun dankaniara ninne alaka ayawye
من يهيرا نيموي وقال تعالى أن آل فرعون أئمة فرعون فنك جمع نيما جون ألا يولو فنفو وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ألاكو فرعون نك جمع ko alayu ken nyemawye ube mogo wele kata tasuma dema e walla harado yomal kama do teddeme baka soru yerela o teddeme donc ne nya iranna ko nyemawye fulade hera nyemawbe ayimmati ahli sunna wal jamaa faham salafu salih nyema yo o nyema yo ye hera nyemawde nyema jugube kafir nyemawu mushriki nyemawu bidiya akera bidiya sira yo o nyemawu ununu nye ayimmatul mudillin nunu nyema munu nyewbe mogo wele katata suma dema nyema nyuma ube mogo kanda katasira tilene ne mani alaka nyamaruye me nyema jugu bebe mogo wele katata suma dema ora tu chiden ko duwatu ala abwabi jahannama mani ajabahum ilay qajafuhu fiha oda to cide nyere ko wole likala dobe wulube jahannaba dinga dadela ubu mo wole katamina yu jabi dorobi fil jahannaba kono nyemo yesh folode walladhi fi hadith libabi men nyema sugu mimbe nimbonda ka hadisa yin kono ali ayimmata limuddillina nyema munumbe mo fili onyema sugu de benni hadisa kono ayimmatu sar ko jugu nyema wa sadaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam kidanya ciya fala katanuna kishibaka anna ajama ma yuqafu lil ummati al ayimmatu al muddillun kidanya ciya fo na ko femba minni alebe sira manton ni femba minna min kabona be o yenyema munumbe mo fili kidanya ciya fo ni nyade ko urwasail jahamiyati wal mu'tazilati wa ghayrihim komi jahamiyu kanyema ani mu'tazila kanyema ani ulutanaw alladhina tafarraqat al ummatu bisababihim mu'minu nimmanton farafaralanu ka sababu bidiya nyemo wal muradu bi qawlihi la yunu ni ciden ka kuma ali ayyimmatal mudillina alladhina yaquduna an-nasa bi ismi ash-shari na ko nyema munumbe mo fire ciden kan la yune munye wulude be mo sama ni sharia togoy ube mo sama ni sharia togode والذين يأخذون الناس بالقهر والسلطان نيما فيلو ابي مغوتا مغونن به مغو سما نسلاميا سريا توي نيما جوغدو اني مغو بنن به مغو منا ني كربالي اني اوا مساكيا سرفناي فيشمل الحكام الفاسدين والعلماء المدلين ولا ني حديث بجما كل فلادتا ninye nyema mana jamana nyema chinyalew munu nye jamana nyema ye jamana nyema chinyalew munu be jamana don chinya ani doni ke baka chinyalew wada ya to salafu do ko har afsada dina illa ulama usu wa habaruha wal muluk هل أفسد الدين إلا الملوك وعلماء سوء ورهبانها سلفودكم كيالا فني دينتي أكو يالا مني دينتي أكو فيما دينتي فو إوا فاما كفو فاما جو علماء إوا الملوك سوء فيما دينتي فو فاما جو ورهبان السوء وهبار السوء ورهبانها أني دوني كبغا جغو أني بطو كلا جغو نمو سبا دي دينا تيا
ako foyi ma diina tiɲani ni mɔgɔ saba tɛ faama jugu dɔɔnikɛbaga jugu batokɛla jugu faama jugu olu bɛ mɔgɔ tiɲaniw ka fanga ye ka min ye ala sɔsɔ ka walagata jamana kɔnɔ ka sira di ala sɔsɔlaw ma min ye tiɲɛ fɔbaga ni tiɲɛ kɛbaga ani diinɛ matarafabaga ka wulu kɔrɔ ou bien ka wulu bali jɔn b'o kɛ faama jugu dɔɔnikɛbaga jugu ta ye mun ye olu bɛ mɔgɔw fili k'u bɔ ala ta ka bidiya siraw galonw u b'o de masiri mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ olu fana bɛ mɔgɔw fili n'u ka dɔɔni ye o de bɛ de diinɛ tiɲɛ n'u ka dɔɔni ye batokɛlaw ta ye mun ye batokɛla jugu fana filɛ ale b'a kɛ ka bato minnu kɛ cɛsiri min b'a la a b'a la bato minnu kɛ k'a sɔrɔ deli la si t'a bolo bato la ni mɔgɔ wɛrɛw y'a ye a b'o bato la dɔrɔn u b'a nɔ minɛ u b'a fɔ karisa ni ala bato la de a bɛ nin bato min kɛ ne k'a ɲɔgɔnya kɛ ou bien karisa ye ala bato la ŋana de ani nin kuma min fɔ n k'a ɲɔgɔnna fɔ k'a sɔrɔ a bɛ bato min na deli la t'a la i ye kuma min fɔ deli la t'a la mɔgɔ bɛ tromper n'a ye a ko foyi ma diina tiɲɛ fo faama jugu karamɔgɔ jugu batokɛla jugu usemini ko rahimahullah a ko ni hadisa min filɛ nin ye ali aimmatil mudillina a ko a bɛ fula de ta faama jugu ani dɔɔnikɛbaga minnu bɛ mɔgɔw fili alladhina yaddawuna anna ma hum alayhi sara'u llahi wa hum asaddu nnasi adawatan lahu olu de do dɔɔnikɛbaga jugu ninnu de do u b'a galon fɔ k'olu bɛ min ka ala ka sariya de do k'a sɔrɔ olu de ka juguya yɛrɛ ka giri ka taa ala ka sariya yɛrɛ ma u b'a galon fɔ k'olu bɛ min ka ala ka sariya de do k'a sɔrɔ ala ka sariya jugu ye olu de ka tɛmɛ bɛɛ kan qala imamu ahmadu rahimahullah al imamu ahmadu ɲɛma minnu ye ɲɛma ɲumanw ye karamɔgɔ minnu ye karamɔgɔ ɲumanw ye alimami minnu ye alimami ɲumanw ye o dɔ ye ahmad ibn hanbali a ko law kana lidawatu mustajabatu la saraftuha lisultan a ko ni a y'a sɔrɔ duwawu dɔ bɛ ale bolo ale yɛrɛ dalen bolo a b'o dɔn ko ni ne ye nin duwawu in kɛ dɔrɔn a bɛ jaabi direct ko ale tun b'o duwawu kɛ faamaw de ye ahmad ibn hanbali ko ni ale tun b'a ka duwawu min bɛ jaaba bolo direct ko ale tun b'o duwawu kɛ faamaw de fa inna bi salahihi ko a tun b'a kɛ faama de fa inna bi salahihi salaha li ummati a ko parce que faama filɛ n'a ɲana mantɔn ɲana ni faama ɲana dɔrɔn silama mantɔn ɲana qawluhu n'a ko wa idha waqa alayhim ash-shayf ni hadisa la n'a ko ni bamuru n'a donna ciden ka mantɔn ni ɲɔgɔn cɛ ka taa kuma laban na haja min ayati nabi sallallahu alaihi wasallam nin ye ciden nabi ɲuman a ka nabi ɲumanya taamasiyɛn dɔ de nin ye ala ka tanu n'a kisi b'a kan wa haja haqqu waaqi wa nin ye tiɲɛ de fana tiɲɛ min ye kɛnɛkanko ye n'a bɛ kɛnɛ kan فإنه لما وقع الشيء في هذه الأمة لم يرفع depuis bamuru koni donna ɲɔgɔn faga donna ni mantonw la a ma wuli tuguni فما جال بينهم القتال منذ قتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه ɲɔgɔn faga ma bɔ ni mantonw cɛ la depuis ciden ka khalifa sabanan fagara usmana depuis koni fagara o ni sisan cɛ bamuru ma bɔ ciden ka manton ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faga ma bɔ ni ɲɔgɔn cɛ wa saratil ummatu yaqtulu ba'duhum ba'da wa yasbi ba'duhum ba'da ciden ka manton labana sa u bɛ ɲɔgɔn faga u bɛ ɲɔgɔn mina depuis usmana koni fagali kɛra ni bamuru donna silamaw ni ɲɔgɔn cɛ manton ni ɲɔgɔn cɛ hari sisan a ma wuli silama manton labana u bɛ ɲɔgɔn faga u bɛ ɲɔgɔn mina qawluhu n'a ko wala taqumu saatu
hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musrikin cidon ko qiyamate jo abada jiyante wala abada fo aleka mantum do ukakku mushrikula mana uka fara mushrikuka yala sa uka fara mushrikuka ubeta fara mushrikuka nu ka fara kolo dewa ubeta fara mushrikuka nu ka kewale dewa alhayyu bimana alqabilati hayyu kore munye qabila jiyate wala bara fonne kam manto qabila do be ubeta ku mushrikula ube fara mushrikuka وهل المراد باللهوق هنا لهوق البدني بمعنى أنه يجهب هذا الحي للمشركين ويدخلون فيهم يالا تالي من فلن يناكو بتا مشركو في مانا يدو بتا مشركو في نو كفر كولو ديوا أمانا وبتا مشركو في كفر مشركو دي كوا كاكو تشيلاوا أبي لهوق الحكمي وبه كتا مشركو في تالي من كتا فاروكا نكيري ديوا ويرتوا بمعنى يعملون بأمل المشركين مانا بك ولا وبه مشركو كبارا يغنك مشركو ببارا ميكو باك يالا لنيني يودي أو لأمران ماء وبه لنيني يكوف لين بيدي ube fara musiriku ka nu fara kolo ube fara musiriku ka ukabara wala yalu fula bede dowa zahiru anna al murada jami'u jalika bro shemin ko jahiru membe banganye la nyini ye ubede jinya tewuli abada fo kabila dobe soro ne kam manton la nu be fara musiriku ka nu fara kolo ube musiriku ka bara nyogona fanake وما الحي فجاهر أن المراد به الجنس من ناكو حي لا نيني يا جنس دو مانا أكام منتون دو لا نيني تكو قبل كركرلي جنس دو مغو دو بيبوا أكام منتون دو وليسا واحد لأحياء لا نيني تكو قبل كركرلي وإن قيل إن المرادا واحد لأحياء نيكو لا نيني قبل كركرلي فلا بد أن يكون لهذا الحي أسره وقيمته في الأمة الإسلامية لا بد أقبل بكم منتون لنا أنه بيه قيمة نبالر من بالا وبدو سلام منتون تيلا parce que o kabila mogo do de be soro la shamin be ke nyema ye tinyale la ni beba do anno be yeda valeri be do de islam manton nyogonche ni ko kabila kelende o be ke kabila de kabila min ni abe do mogo ni nyogonche bi haisu yatabayyanu wa yajhaw bi haisu yorola kabila imbe bange abe jeya abe bange mogo ye وربما يكون لهذا الحي إمام يجيغ والعياذ بالله أكاكي باسرو نين كبلا نيما دو دي بيسرو لا مين بسرابلا بيبوا دوني سرابلا والعياذ بالله ويفسد أبيك تيالي كلاي فيتبعه كل الحي دونك كبلا توبي بتوكو وبيتا مشركو في ويتبين ويجهر أمره أبي بانجي أكاكو ببانجي فنا بيبادو نا يسرو قبل كلندو قوله ناكو وحتى تعبد الفئم من أمة الأوثان ناكو فو جما كل دوبي سروفنا نكم منتون لا منم بيبولي باتو الفئم أي الجماعة فئم كوريدو كو جماعة وهاجا وغا نمفنا كيرا ففي كل جهة من جهات المسلمين من يعبدون القبور silama yoro be jiya fan fa be ni silama de be ibe jiya fan fa be ibe silama do sore munum be kaburu bado jiya fan fa be sisa ibe silama do sore nu be kaburu bado wayu ajimuna ashabaha ube kaburu tigin bonya ويشالونهم لحاجات ورغبات وبكبروا تبون ينن كوكا حاجون ككنو فيونا ويلتجئون إليهم أبوشم بقبر تقوما وفيهم
laysu ahya fiyamu fana ote kome ko kabila faqad yakunu ba'duhum min qabilati wal ba'du al-akharu min qabilati fiyamu korete ko kabila fiyamu ye jamade bo jama be sika ke nin kabila udobe bo nin kabila ina udobe bo nin kabila ina fa yastami'una ube fara nyogon ka ke jama jama be surun kam manton la munum be boli bato iba sur nin kabila udoga la nin kabila udoga la nin kabila udoga la ube fara nyogon ka ke jama ka ke boli bato la wuye bal mo be kene ka sisa de silama dugum min be silama jamana min be sisa ka fo kaburu te kene kan na be bato anya fo chogo min fo saudiya trottoir kar ite kaburu ye kene ka ko be bo kalama ko nin kaburu bareka be nyini ube nin kaburu be bato ube kantigale be nin kaburu la donente ate hari ni min kibariya fo uba fo tayiranna Cheikh Salih Fawzan do della kanyininka ko ulu boto ka dugula ko yoro dobe ko fara dobe ko mugo be kantigali ka fara ina kugu haju ni fara infe Fawzani ko fara imbe yoro min aya sebe aka direse sebe aka nana aka na dinne yerema beta na lezina daima amba nyanyini ne chinyado abeta boy siruku tilengo kete wala ulu fede ate mais diɲɛ fansi de tɛ diɲɛ jamana si de tɛ ni saudiya tɛ ni kaburu tɛ kɛnɛ kan n'a bɛ bato ou bien n'a bɛ bonya n'u b'a bonya ka barika ɲini k'u ka hajow ɲini a fɛ k'u ka kanufɛnw ɲini a fɛ ko sɛnba ma karisa fulani n'i ka ko sɛnbi ma i ka kaburu kɔnɔ a bɛ kaburu kɔnɔ n'i ka ko sɛnbi ma n'i ka denko tɔ i bolo ayiwa ne ma muso de furu ma muso sɔrɔ n'i ka muso ko tɔ i bolo ni nyere nin ka dembaya kalifa ima o be jamana munun kono aw bo lu de tanu tawhidi jamana ka ku fasa manta tawhidi jamana la qawluhu naqo wa innahu sayakunu fi ummati kajabuna salasuna ciden ko galon tigela bi sababe surale kam mantona o bena ke galon tigela bi sabab ciden nin fode mana na jate doyara cogo cogo sene bina bangu seminu bina bange na jate doyara cogo cogo galon tigela bisaba be surale kam mantola kelen kele ba fo ko ale nabi nyuma de aya dogoma de fo sino ibn hajar aka kitabu do kono ako minyen nabi nyuma yere wele kata yere ma ciden kam mantona kacca bisaba taw harisa do bena ke fo kata jiya wulide mogo be soro mogo bi sababe soro ne kam mantona galon tigela bi sababe soro ne kam mantona akelen kele ba fo ko ale nabi nyuma de hasarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi adadi cidenye u faranyugon ka jate dola ka jate de fola ka taruna kishibaka wa kulluhum yaj'um annahu an-nabiyyun uhiya ilayhi awa ningalon tigela bisaba kelenkele bafo ko ale nabi nyuma de ko hawbe ci alema wa hum kajabun galon tigela wude do lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam pasigen nabi nyuma laka taruna kishibaka qatamun nabiyina nabi nyuma betimme baga ya alede wala nabiyya ba'dahu nabi nyuma ta kofe faman jama annahu an-nabiy ba'da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mogo min ya galon fo ko alayen nabi nyuma de ciden ko fi alaka tanuna kisiba ciden ka awa fa huwa kajibu folo galon tigela fulanna kafiri sabanna halalu dammi wal mali ajuri boni dagaran ka faga ka kana folota kafiri ciden ko ni ko fe ni mogo ya fo ko alayen nabi nyuma de galon tigela kafiri a joli boni dagara akal na fulo minali dagara silama nyemai o man saddaqahu awanni mo min dara tigila fana fi jalika wala ayen nabi nyuma wala nabi nyuma ya wala kata yerema e fana dara wala fa huwa kafiru halalu dami wal mali e fana kafiri i joli boni dagara ikan na fulo minala dagara silama nyemai وليس من المسلمين ولا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم
ewa ettigite konte silama wula ite konte ciden kam mantonda ummatul ijaba ite konte wula ومن جامع من مؤمن يقلون فوق أنه أفضل من محمد كو إكوسا محمد ونم مؤمن يوفو وأنه يتلقى من الله مباشرة كو أو بي أو أكا سريا من على بولو دريتي دي ومحمد صلى الله عليه وسلم يتلقى منه بواسطة الملك من محمد با كان نبي يميامنا أو على في نم ملكي سيرادي ملكي دي بي على تعالى شيء sufi kuntigu danteme bagaw be ninde fo ko uluka sira ko abora ala de fe kana uluma direti ko abe uluni ala yere de ce uluka sira be unu yere ni ala de ce ko mi muhammadu ta ko ala ba fo jibrila de jibrila bina fo ale ne ulubu takumbe nyonya ala de fe direti nin tigi la nyine muni ha ale kawsa muhammadu sallallahu alaihi wasallam awa nim mo min fana yenni fo fa huwa kajibun kafiru halalu dam wal mal atigi galon tigela kafiri ajoli boni dagara fagali dagara annafulo minali dagara silamanye mai kafiri mo be fo ko e kawsa muhammadu sallallahu alaihi wasallam afriki be bonena sa alaka hinna la kankanda nimbe mo be afriki uba mba jamu maka majamu fo ba fo ko kawsa ne binyuma beye akawsa chidem beye ayere bo sabati fana bala ube nimbo ni mo ni eyere de yen nimfo ube mo yen nimfo ye ya sabati kafiri igalon tigela i joli boni dagara i kan na fulu minali dagara meslama nyema ufede adagara ye kafiri da dagara ku faga ki kan na folota ka ke baitul mali ka do silamu ka kola qawluhu na ko kajabuna salasun hal jaharun amula na ko galon tigela bisaba yala ningalon tigela bisaba ubora ba ube mabo al jawabu jahara baduhum wa baduhum yuntajaru jabu ya munye udo bora udo fana makono ni beke ube makono ubena yanna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yahsuruhu fi jamani muayyan parce que cide mu fara nyogonka wakati kelena ama wakati kelen kerene fo konni mo bisaba galuntigala bisaba be bo wakati la وما دامت الساعة لم تقوم فهم ينتظرون تلما اوا ni ewa tanke ni qiyama ko ni majjo jiyama wuli ewa ubenade unali makono libe kede makono nende do qawluhu nako kulluhum yaj'um ay yudai akelen kele bangalo wele qawluhu wa ana qatamun nabiyina ay akhiruhum ni ciden ko nede nabi nyuma timme bagal akoro munye nede nabi nyuma labai وكد ذلك بقوله لا نبي بعدي آيا أفوك كجليا كتوكيد كجليا نبي نيوما تنكوفي نبي نيوما لبا يندي نبي نيوما تنكوفي فإن قيل نوكو ما الجواب أما ثبت في النجول عيسى بن مريم في آخر الزمان نوكو جابو يموني من ثبت لكو عيسى بجيجي جيان لبا ما أنه النبي كفراك إيسى النبي نيوما ديفانا ويداول جيجياتا أبني سنو من عليه بكابوي ولا يقبل إلا الإسلام تفوي من الإسلاميات نمغد دوين نيوفوي با جابي تقولي إيسى كوني بجيجي جيان لبا قرآن آية ويو سبتي حديثة ويو سبتي نا جيجي نفنا مين نيسنو من عليه كافر لو ببيده alete foy min den islamar yado islamia sariya la sisa nanye kafiru kele nambe kafiru kele ambi wole kana sheri kuma fulade maforo uka islamia nu usonna islamia ma alhamdulillah annu kera keleje nu maso islamia ma awa amba ko sisa ambe auto aka kafiriya ka me ben ni songo dama sangosa nu sonnoma kelete ambutu ka kafira ko ben ni songo dama
men ni isa jigina o de tala ni isa ko ni jigina na kafirma islamiya uben bi faqa ni songo kote ne tala de ibeddo islamiya de la uben bi faqa o de isa tay bo ni mo do kam masisa aw kon nabi nyuma tena muhammadu kofe isa fana bena bo ni sariya fana ba bolo bo kulu nyana sisa ani ciden ka sariya te kelenye abo jabi chugodi fal jawabu jabu ye munye anna nubuwatahu sabiqatu li nubuwati muhammad sallallahu alaihi wasallam ambo jabi ni min yamba fu isa nabi nyuma de me isa kan nabi nyuma yatte mena cidenye akan nabi nyuma ya wakati temena cidenye wa amma kaunuhu ya dawli jijata amma ni isa na be ni songo ko mboye wala yuqbalu illa al-islam atafu min al-islamiyati falaysa tasri'an jadidan wa tasriya quraysa bolo o tasriya al-quraysa bolo de yene sugo qabula jijiyati o tasriya al-quraysa bolo na be ni songo min al-tushe bal huwa at-tashri'u min muhammad sallallahu alaihi wasallam ni songo mina baliya na bu fagante ni songo mina mbaw fagade sariya do abora muhammadu de fe sariya do abora muhammadu de fe de ni sabe barake na de munna li annahu akhbara bihi muqarrira lahu parce que cide nyang kibare ni nye ka sabati de an ko cide ka sunna jole qawluhu wa fi'luhu wa taqrir ayem min fayen ninke ube ayere minke ube minkera nyana ya sabati wala wadiyata ibnu simi rahimahullah aka kitabu lajalilu kalalin nafa bade bala paska kacha anka wakati labanna subuha munum be bila mugoka alebe nano subuha ude ku jabu dima kacha be nano subuha ude ni mugo doyen ni foye sisa ibe munjabi iba jabi nindela munun ba fo ya sunu tilabe munun dala ni isa nana au kon nabi nyore tana ni isa nana nabi nyuma te wa nabi nyore mana wa ai isa kan nabi nyuma yatte mena ni isa nana tana nabi nyuma ya antena nabi nyuma ya boloka wala abena ni ciden kam manto ya bolode abeke ciden manto ndode ni isa nana jiyan laba nabi nyuma ya ta bolo wata kan nabi nyuma ya wakati temena na jigina be jigi ciden kam manto ya dela abe barake ni ciden ka sariya de ani ciden ka sunna sallallahu alaihi wa sallam wala ni mo do ko munna cide ewa nka sariya la ni songo be mina me munna isa ka sariya la nana na ni songo te muna wote sariya kurebe o an ba fo ay ciden yen ni fo sani isa ka jigi ka sabati de donc ciden de ka sariya do wa yaqtilu al-khinjira ni isa jigina bo silamiya fule sisa kafiru kallewu bubulo bumara min ni isa jigna abel lebe fa cide mo fana fowa ka sabatiwa le fagali fana te sariya kurede ciden ka sariya de do ciden ye fengu fanki bara naye ka sabati ciden de ka sariya we bi taqriri na ka sabati le inshallah waqti sharaya سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتاب التوحيد باب ما جاء أن